U opštini Teslić kažu da je teško razvijati turizam u gradu bez riješenog gradskog grijanja. Izgradnju toplane opština smatra prioritetom, a nadležni kažu da razmatraju modalitete toplifikacije grada. Trenutno je u toku priprema za studiju izvodljivosti ovog projekta. Da li putem partnerstva, privatnog i javnog partnerstva ili na drugi način tražiti način da se i definitivno riješi pitanje toplifikacije grada, koje je u ovom momentu jedno od ključnih pitanja za opštinu Teslić. Građani kažu da je gradsko grijanje neophodno. Smatraju da bi toplana znatno pojeftinila troškove grijanja. Neki bi se još zaposlili tude, neki bi imali posao, pa bio bi čisti zrak sigurno. Toplana bi puno značila i ipak nije ovo baš toliko mali grad da nema toplanu. Mene grijanje zimi košta oko 1200 maraka. Mislim, ako bi danas sutra bila toplana, ja mislim da bi tu da bi mi došlo jeftinije. Opština Teslić ima šumski potencijal, a u blizini je i rudnik uglja Stanari, pa nije isključena mogućnost da toplana koristi drvo, ali i ugalj.